O atamua, ale Samoa Entertainment TV mai pia o si mai lau whaafonga. O le awe aile aso sfulua Novema, lua o lua tasi, ma aso whaamawina o tala whaasolpito me tau I la fonga I Samoa. Ina o amata atuai o na tau fia le tu mau, le totongi ina o la fonga o tupe ma wawhaife au tau sinuu, le sa amata whaamamaluina mai le aso mua mua o Januali, o le lua festival valu. O lo pito I tonu le mtanga aluenga o la fonga matupe maua, ma le toe ilo ina o le neitu la fono, ina ia o ngā tasi, ma atangi ai le wha moe moe le malo. O lo iei nau nau ta ingo o mtanga aluenga ina ia whaatino, ina whaino inga ma ta itai o ekalesia, ai le I whaatino ina ni swinga ta o le tu la fono, o tupe maua lua o ta silua. O le whaalinga whaalawa I tele man mtanga aluenga o la fonga maua, ina ia awa ese ai le mana onga o le tulafono mai tupe maua whaife au tau sinu. Ma tau fiai loa, le totongina o la fonga o tupe maua whaife au tau sinu, a mata wha amamalwina I le aso sulurua Novema. O mai tau ina le lasi ai nei le malo o leisi leo ana folanga, mo le manuia lau tele ona tangata nu. I lalo o lana taita inga e au fiai, le iai o le suinga le leimo Samoa. Wha mautu pulenga wha altu la fono. Ia mana ia le pule tangata nu Samoa. Wha ata wale atina ina tutusa o afio anga mai tu malo uma le tunu. Ia wha ata tina e ngapa tau lima ina e manu ia ai tangata Samoa uma. Wha ata nga nu umanga I whanua I le taita ino le tunu. Wha ata wale ola wha Kristiano. Ma wha ata le sao tangata Samoa olo o mau I tunu I fafo. Ai wa amata atuai nei. Ona tau fia le tu mawai le tutongi ina o la fonga o tupe maua a whaife auto sinuu. Ua tapena toi neilo ia le ofisa o palota ma le tu te. E tali atu imta upu tau wha amsinonga. Lea ua lu ia le sui tau va o le palota la ititia whale alupo. Le fionga fuyono te Nina Crichton. Anga va au le isi matai o lona I tu malo le fionga tuitonga mana e junior le vai. E tau va ai wha altu la fono. O I tutali e au fia le ofisa o whai ngā palota o tula ia le sunga sefo ai nu o le ofisa o loia sili. Ai o le sunga a leo tati ma le avai na tula I mo tuitonga mana ia le avai. Ai o le fionga fui maono Sarona Ponifasi o leo lo tula ia mo fui ono. I luma o la fionga I whaamasino, Chief Justice Perese ma Justice Tuatangaloa. Mai ua polo ia le tau o le whaaluatu whaamtalanga tustusia. I le teimi wa atofa, ma tuai ia le vala au ngole nei mata upu le aso sulfito le masina le nei, aso lulu o le vai aso fau, a o le whaiel palo tala ititi, o le aso foraile, aso lua ono, o le vai aso iona tua. O le nofo le tu malo leo whale alupo le na manu malo ma ia le fionga leo tati ma le avai, I le palo te tele peitai, na whaulu whaalavelave, a le fionga afu iono, I le taunu unga o le na palota, ma tua ia leo tai ni whainga whaala atua. Na wha mawai leo tātima mai le nofoa, ma wha ailoa e le toi tau wā mai le pālota lai titi. Lea ua afuai on toi sa iri sa isi matai o le tu malo, e tau avea lo la tau tofi whai pule. Ua umai o na momoli alo ia I le malo, ia le sunga fuyono, e tau wā aila lo le fua le malo, le whaatuatua I le atua sa mo o tasi, o le fast I le pālota lai titi. O whaanga solo ai whamsi nga whai tu malo, so su engo le li lea na whai ngā ringa le ofisa tiute. O tua ia lea li pu e leo se fululua pesetai le sao mai I tutonu. O whala au whaasaina lea na maua e le ofisa tiute ma leo le masino te semol tau sanga talwai. O nā whala au whaasaina e au fiai maliwana ma aisa. E o ati le afa miliona se tupe ma wai pe afa tau. Na moli aile li I whaurufale mai leo aisa e o atu I le iwa se lau kalama le mamafa I Samoa. O le tamaita I loa ia ia fui ane o le ofisa o le loia sili o tula ai mo le itua leo. A tamaita I loa ia lusi sia o foia mo le itu te e luma o le li whamsino le sunga ia loau Donald Kersley. O moli mawa mta upu lea ia o fiai Edwin Yakina tuala o le ofisa o tiute. Na taua tuala I whamsinonga sa fasili atu pesta ia te ia I whamoni a ele se mea na I loa I lana lisi. Ma toe fasili ai I lisi fo I ofisa vaa. Mo le whaamoni lava le tasi peita ai muli ane. E so ta ia tu le ofisa vaa le Trans Am I le whaamoni lea. Il moli maua se iuli wa se fulu whātau sanga o ngalua I le ofisa vaa.
ma sa sota ia tuia i le whaamomoli lea e tuala. Ae sa iai le whaamomoli lalo o le ingoa leo peseta. Na totongi e peseta se lau tā la ma ave iai le na li siti peitai o le whaamomoli lea e le io o tulava ilo lato ofisa. Ma alo whaawa wailita upul nei whaamsinonga. Ua wha o mai ai nei lo fiso leo leo ia pia leo tau marijuana. Lea na ati mai la fi ango samalai ulu i lea salulo le vaesa nei. E la tele lua afe la au na mawa nei tonga la au e tolu. I lau whanua o iai le vautele. O nisi nao ele na whai ai whaatoanga a inga o le fio anga peitai. Ua whaatoanga whaatasi e tuai mala au whaasa. E ese mai tonga tapaa mama umanga. Ole ngā runga whai whaatasi le ale o leo malpulenga o le fio anga o le tu iti o la au whaasaina. O whaamawina foi e leo tu mamaina e le fio anga o samalai ulu le whaale tonu le wa afiaile ingo le leo le nu. Mai wa uma foi na whaile fono le fio anga ma whaate te ai inga o li ia e to lua. O tau fia leo leo le whaafatoanga ina o la au whaasa. O lo tau fia i pea. La ua i lalo o le vainga leo e tali ai le aso lua sifulu lua le masi nei tula ia i tali o la modianga. Peitai, o le aso whareile nei, lea ua whatu a whae e mai ai i le vaausu, le uta o le lata i le lua afe la au, e momoli mai le ofisa au tu ia pia. O moli mauia, e whaatali ai le taimi o le whaamsinonga i le aso ngafua, o le vai aso i o natua. Ma le talawhai u. Ua fola mai ai nei le fionga palemia fia me Naomi mata afa. Le whaanau ta inga o le malo ma le pulenga o le New York. Ina ia whaasa polia lo tātua tunu. I tangata e anga wa ai tui pui. Ma al nata penanga mo le aso sfulu iwa o Novema. Aso wharai leo le vai aso fo. O le aleto e tau tāpuni ai fua pi sinisi. Ai wisi mai whaafonga i sa vaenga lan saunranga. I le whailo inga matusi tala i le aso wharai le nei. Le fionga le palemia fia me Naomi mata afa i le whailo inga matustala. Mai e suso o lava ia le mata upu lea ma le tātou por kalame o lo whapena o na whaanga solo mo tui puia. Mai o le mata upu lo na dua la rea o lo o fia pasisi la atu mo le sila fia e le mamalu o le tunu. Ua iai se manatu ma ua whautua ina ai e kapeneta. Ina ia toe whaatino sesia tātou tuinga tele mo le COVID i le aso whareile o le vai aso fou i le aso sefulu iwa lea o Novema. E toe tuli loa i lava ia le vaenga o le atunuu o lea ile i whaatau nuino lato tui puipuia. Ai mai se ia le tuli loa ina o le tātou tuinga tele lea taruai. Ina ia mawhai o na tuli loa i lato, mawhai o lato tui mua i le taimi le na o le tātou tuinga tele. I le tuinga le wha moe mo le aso sefulu iwa o Novema. Mai o le fo ua si la fia ua e le ngata mo le sengo tangata matutua le ua wha ngā solo i tātou whanau la Haiti. Mai le sefulu lua tausanga ngā i le sefulu walu. Mai o le leile wha ngā solonga o le tātou Porkalame lea ona o le mawhai ona ngā ruru e whatasi o mita ngā ruenga le soifua maloloina ma le mita ngā ruenga wa unga. Whatasi ai ma le langolango sua a mātua i le amai o a tātou whanau. Ina ia mawhai ona turi loa ina ia le numera e au ona tātou maua. Mai o le whaamoe lava ia o le tātou tuinga tele lea e ngā rurue fo i le au whai ngā ruenga le mālo. E lango i le mita ngā ruenga o le soifua mālolo ina ma le tātou komiti o whanalawe whawhose. Ia e whaatino le nā Porkalame. Tau le mea o le a ese mai ai i isia tātou tuinga tele na whai mo le misela ma le COVID. O le a le whaalawelawea ia le titala ina o ofisa ma pisinisi i le tātou waso lea i le aso sefulu iwa o Novema. Mai o te manatu foi o ua
longo sa ia fo'i ia le komiti ia whapena fo'i ia se fina ngalo o le kapeneta. I le tele fo'i o le awhaina o pisilisi i le tūlanga o le tāpunia o mea uma i le whatino ino a tātou pōkanami e pesa whai ia so ua tuanai mo le minisela ia Manakovite. Ma ua manatu fo'i ona ua tuai titia le numera lea e fia tuli loa o le ua manatu ai e whai lava ona whatino le tātou ngāruenga lea wituinga tele le asusfuluiva e au noa ma le tāpunia o fisa na tātou pisimisi na au nanga ese. O le whamoemoe lava ia a tātou au sia ia le paseni o le iwa sifurulima nga i le iwa sifurulima paseni o le atunuku ua maua lātou tuipuipuia. Ia o le a whapena o na whakaimofia ai o na tatala o tātou tua oi ma whai o na tātou mawhai o na whatino i whemalanga inga e le ngata i le toi foi mai ia o le malanga atu foi i whafo o le tātou atunu ia. Lo Samoa Entertainment TV mai pia ma na tamua le nei fo iaso. Papoponga le aswa tai au le alofo le tua ai whasoifua ia.